Obožavam putovanja, da. Slušao sam tvoje Obožavam. Da, jedno putovanje. A nisam dugo bila, nažalost. Korona je učinila svoje, zdravstvena situacija i tako dalje. Baš grozno mi fale putovanja. Svako mi je lipo. Sanjala sam godinama daleke kontinente i tako da su mi to nekako i najljepše iskustva. Indonezija, Šri Lanka, malo Afrike. Lipo je bilo. Bože mili, pa gdje nisi bila? Znači gomilu mista. Ma ne, nego mislim kontinent, jesi bila na svim kontinentima? Ma kakvi, ni blizu. Taman sam imala jedan dobar uzlet i onda pad. Nisam, to mi strašno fali. Sanjala sam, ne znam od kad, Peru recimo. Peru mi je bio san, nisam ga još dočekala. Ja ti zamišljam sebe kako sedim negdje u nekom plemenu. Plemenu? U plemenu, znaš, sedim na podu s njima. Onako ih promatram, ne znam taj jezik, ali kako užimo se neverbalno, znaš, ipak sam NLP majstorica. Znaš, nekako, dobro sad imam još neke scenarije, neću ti sve podijeliti, ali negdje sam tako u nekoj prirodi, u nekom skroz drugom okruženju u svemiru i tu nekako pripadam, znaš. To mi je, evo, to zamišljam i došla sam jako blizu, bila sam u takvim okruženjima. Upoznala sam Masai pleme, mislim da su fake, da su samo htjeli mi prodati suvenire. Ali okej. Bilo je super priča, ali to mi fali. Znaš, ja sam zamišljala uvijek sebe s rusakom na leđima. Putuješ sama ili u društvu? Putovala sam sama, ne na druge kontinente, putovala sam dosta sama, guštam putova sama. To mi je super, naravno i u dobrom društvu mi je isto. Da. Volim taj moment, znaš, sidneš na, dobro, to je bilo prije, ali došla bi na neki trening, seminar, onda bi išla par dana ranije ili bi ostala par dana da mogu istražiti grad, da bi uzela sendvu, znaš, na skale i onako. Okej. Super mi je taj moment da nemaš pojma što ćeš raditi za uru vremena, znaš. Šta god. Odlično. Imaš neku anegdotu? Neku. Pa daj 3. Milijun. 3? Boris je zaspao. 3 anegdote. Čekaj, moram cenzurirati u glavi koje su za javni prostor. Anegdota, evo, jedna prekrasna anegdota. Bali, Sandra, moja prijateljica, otišle smo. Kad smo kretale, dragi mi je rekao, molim te, nemoj baš vjerovat svakome, znaš. Okej, nema frke, jer ja bi sa svima pričala. I mislim da je to bilo sutradan, a možda 3. dan, nisam sigurna. Sandra i ja smo na Baliju, je bilo interesantno što uzmeš taksi i taksist je tvoj cijeli dan. Znači za stvarno male pare, smiješno male novce, cijeli dan možeš ići s njim okolo i on tu, ali oni su odijelo, stoji, ti sad jedeš, on stoji sa strane, ti plešeš, on stoji, ti kupuješ suvenir. I mi smo ga tile uključiti, znaš, pa sjedite s nama. Ne, on je tu vani, međutim ja sam bila dovoljno uporna, cijeli dan sa njega tako cimala, dajte. I mene jako interesira hinduizam, zanimalo me kako oni žive. Svuda ostavljaju one male košarice, znaš, za bogove, bog zuba, bog ovoga, bog onoga, milijardu bogova. I onda smo, Ketut i ja, tako se zva taksist, upali u priču o hinduizmu i on je valjda vidio koliko sam zainteresirana za to. A Ketut se zove svako 4. dijete. Ketut? Ketut. Znači svaki 4. ako je muško, zove se Ketut. I zanimljivo, Sandra i ja smo upoznali samo Ketute. Ja mislim da cijeli Bali je pun 4. djece, 4. sinova. To je moj doživljaj, ne znam. Svi su Ketut. U svakom slučaju, Ketut je s nama bio cijeli dan. Uspjeli smo ga čak navući, ja mislim, neku kavu popije ili nešto što je bilo van njegovih nekih, ne znam, normi. I kad smo išli put doma, kaže on, a šta kažete da sad odemo kod mene kući, da upoznate moju ženu, da vidite gdje živim i da vidite kako izgleda priprema za svečanost. Oni su tu večer imali, bio je pun mjesec, imali su neku, zaboravila sam ime, posebnu hinduističku svečanost. Da. I Sandra i ja se pogledamo i meni odmah u glavi, moj dragi, i ja govorim, može. ali ključno za tu priču je što ja stvarno vjerujem svojoj procjeni, toj svojoj intuiciji za čovjeka. Stvarno joj vjerujem 100%. I otišle smo kod njega kući, upoznali njegovu ženu, sve te pase koje ima. Način života, znači imala sam priliku ući u jednu kulturu, iznutra. Zanimljivo, oni žive na otvoreno, jedino im je zatvoreno WC,
i soba. Sve drugo je otvoreno. Zato što je prekrasno vrijeme stalno. I Ketut se spremao, presvuka se iz te svoje taksi uniforme u neko bijelo, znaš, neki sari, nešto, njegova žena, košara. I mi smo tu čekali, bile poslužene nekim pićem i onda su nas odveli na Tanahlot. A Tanahlot je, ne znam kako oni to izgovaraju, jedan od najljepših, najpoznatijih hinduističkih hramova Baliju. Uspija je nažicat policajce da nas puste unutra, nas dvi. Njoj su dali neku tu, znaš, dugi sari jer je ona bila u kratke gaće. Ja sam bila prikladno odjevena u nešto dugo. I ušle smo u hram na Litici pod punim mjesecom sa 1000 hinduista u bijelo. Nas dvije jedine bijelkinje, strankinje, znaš, nema odmah smo makle mobitele i sve da ih ne slikajemo pod tim punim mjesecom i oni su nama prilazili jer smo im bile valjda interesantne s osmijesima. To je jedno tako nadrealno iskustvo, fantastično da ne mogu doći sebi kad se toga sjetim. A još taj prizor, taj hram, jedino što nismo smile ući baš u hram. To je nema šanse, a ovo drugo mi je bilo vrh. A to ti je jedna anegdota. A još jedna. Duga je, jel da? Nije, baš super. Meni je odlično. Jesi imala, recimo na aerodromu, jesi imala neki problem s prtljagom, to mi je prvo pada na pamet. Mislim, trivijalno je, ali... I to zanimljivo kad sam išla u Estoniju. Pazi, išla sam u Estoniju preko Londona, pa jedan aerodrom, drugi uvijek sam išla ovako putevima jer su bili najjeftiniji da dođem do odredišta. Ja i moja bivša kolegica, išli smo ti zajedno za Estoniju i oni meni izgube ruksak. I okej, išli smo u hotel, znaš, to je bilo sigurno, ali ja sam bila minus 27. Obučena, evo imala sve jednu jaketu, ko sad. Užas, znači svaku večer sam sušila tu svu robu, gačice i to i došao mi je kufer kad sam već, ne znam, 7. dan bila u Estoniji. Ali u hotelu si, nema tu opasnosti, čisto je dosadno. Nisam imala neke veće probleme na aerodromu, osim što sam kasnila na avion, što me avion čekao, što sam izgubila sav nakit trčeći na avion, što smo sletili na krivi aerodrom i tako, te neke situacije, ali ovo drugo je sve okej bilo. Imaš neku, koja ti je sad destinacija, imaš neku preferiranu destinaciju, neku žuđenu? Imam, kažem ti, Peru. A dobro, osim Peru, a? Cijela Južna Amerika mi je baš ne znam, Indija, ali ne cijela. U biti sve. Evo, jedino di sad ne bi, svuda bi ja otišla, hoćeš me poslat, ne znam, ne znam koje selo. Ali nisam fan iznimno velikih gradova, metropola sa puno svitla, puno ludila. Ja bi, daj mi prirodu, životinje, pleme, laganin i muzikicu, to. Išla bi negdje plesat. Recimo, meni ti je jedna želja bila plesat s crncima ili crnkinjama. Ali njihov neki ples, znaš, obožavam plesat. I onda pazi što želiš u životu, ostvarit će ti se, znaš. Došli smo, mlađo i ja, gdje smo tada bili, Bože? Zanzibar, da. Na Zanzibaru smo bili i isto smo se skompali s lokalcima. Ja sam nekako, hajde idemo i nagovorila ga da odemo na neki party njihov, znaš. I otišli smo negdje, isto su bili sve samo crnci, samo zube, vidiš, znaš. I nas dvoje onako sa strane. I ajde kao prihvatili su nas party u nekoj šumi, neosvjetljeno, onako nešto skroz čudno. I došli smo tu i njima su, kako su oni muslimani, žene ne izlaze na večer i one koje izlaze su u principu prostitutke. Ja sam mislila da je to neka njihova priča, ali to stvarno tako izgleda. I vrlo su otvorene, jako su otvorene, na tu poštivanja neke, tvoje granice, znaš. Ja sam htjela plesati i dobila sam to, znači, moj partner je umirao sam, ja rekao da izgledamo ko Oreo keksi, znaš. Njih dvije, ja u sredini, ja sam se mogla izvući. A još specifičan način na koji one plešu, pognu glavu, guzica gore, glava dole. Tako, znaš, ti imaju velike bokove, široke i onda tako plešu opušteno. Meni je to bilo super, ali mi je bilo, znaš, malo tu manje. Pazi šta želiš. Bilo je svega.